Gotovo je. Još ću to doraditi da možemo pokazati Pablo sutra. Neće moći vjerovati. Pašljivo! Ako pokvarimo ovo računalo, gotovi smo. A nemaš kopiju dokumenta? Oprosti. O, da, ti si one dečke Španjolske, zar ne? Ja sam Ludmila, a ti? Tomas, ja sam dostavljač. Oprosti, ali moram ići. U svakom slučaju... Čovječe, jel ti to ozbiljno? Rekao sam ti da je se kloniš. Ali nisam ni taknu gitaru. Koju gitaru? Pokazat ću ti koju gitaru. Pažljivo! Hej, što se događa? Ovo nije gotovo. Idemo, Tomas. Mogu li dobiti svoju torbu? Zašto te on gnjavi? Bilo je upravo suprotno. Šuti, Kami. Rea, Je li istina to što kaže? Ne. Reci mi istinu. Jesi li ti započela razgovor s tim likom? O Bože, Leone. Znaš kako se ti smrtnici ugledaju na nas? A zašto si ga onda tako gledala? Ja sam gledala? Zašto sam gledala? Pa probaj se zamisliti da se staviš u njegovu kožu. I onda vidiš slijepu curu poput mene ovako. Teško je to. Zar sam ga trebala povrijediti? To želiš? Leon, znaš da si jedini muškarac kojeg želim. Reći ću samo jedno. Zamisli načas što bi obično pučanstvo mislilo o tebi i tom dečku. Samo razmisli. Pa to su besmislice. Kažem ti da nemam nikakve veze s njim. Okej? Teorija harmonije. Uđite. U redu. Dobra večer svima. Zauzmite svoja mjesta, molim vas. Prošlog tjedna smo govorili o teoriji harmonije, a kada govorimo o teoriji harmonije, onda u biti govorimo o klasičnoj glazbi. Svi zajedno, klasična glazba. Upravo tako, počnimo, pratite me svi. Ne. Samo odmorite na sekundu. Tako, treba. Teorija harmonije, klasična glazba. 1, 2, 3, pratite svi, idemo! hajde, Pablo će doći svaki čas. Ako želim da poslušaš glazbu koju sam skladao, da ti možeš snimiti glasom. Nakon nastave. U redu. Sviđa mi se. Oprostite. Jeste li vi to htjeli snimati, a ja sam vas omela? Da. Baš šteta, ali ovo je javni prostor. Na čemu to radite? Ludmila, Leon je bio vrlo uzoran zbog dečka, nije li? Baš šteta. Pa ti nemaš pojma s kim imaš posla. Ne, mir i ljubav. I stvarno ti nisam ja kriva što ti gledaš druge dečke dok si s Leonom. Ali si kriva jer previše pričaš. Prijeđaš moju kosu i zato dobiješ ovo. Ej, moje snimke! Prosti, bila je nezgoda. Još će ih biti. Još uvijek razmišljaš o ljubavi i miru? Ne.